Salam, sanang tada sabat, sanang kasuabon, kumatoy, sanan di makikinangaw, dot sabat diti, insan pakimbago, miyampayati, isalom, dot pinsingilanan, dot sikula sabat, isalom boros, dot dusun. Nah, benot ito pinay, miyampay daho harahot duo tambalut, dit popokongsi dati, da ringkasan mengenai ditit pinsingilanan dati da sabat bena. Nah, ini pot panel dati kumaiso diti nga hadi Puan Losia, nuno habar bena Puan. Ya, konsikau puji Tuhan. Panel na padati kumadua nga hadi Elda Sawal. Nuno habar bena Elda. Senang ya, senang sabat. Ya. Senang. Puji Tuhan, senang tada sabat kasih. Sebelum padat ketimpun ya tititang pinay, senang nadat semembayang payati, untuk dat papasalimpun ditiham pakianuan ko di hadi Puan Lasia, dan memimpin dati isalam dat doa dit papasalimpun ditit ababayan dati sabat diti. Toko sembayang. Tuhan, penerang doi kerajaan surga, kesuabon diti Tuhan, insan pokago, mengusiko hado komedia sebab dot. Gagampi no, da pinatahak no, do komedahay, kisam da sabat diti Tuhan, natimong kembagoy hay do untuk dot berbakti do komedia, terlebih belajar diti boros no Tuhan. Biar no jemputan kuro kudus no Tuhan, mengurapi doti tisok dahay. Biar no it pembersihan dari Tuhan nga biar no irim yang tok dit kerhian. Pengka nagi Tuhan da buati makikinong hodot sabati bayno nga biar no kabo nagi nao delo Tuhan gisom dot milo yelo dot rumati terlebih milo yelo dot menerima tensa nanditi firman no dot rangaw delo de bayno gisom da papasuni dit ketumbanan delo kagiraton di iman delo do komedia. Insanan di Tuhan pasarahon daiti do isuang dengaran tenak no Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, konsikau di Puan Losia, it minamimpin dati salam dot sembayang dit nginuk diri. Jadi tepinay mandati di pasalimpuno itit pinsingalanan dati atau tit panambarasan dati dot sikula sabat da sabat baina. Nah, tajuk na pati pinsingalanan dati baina diti ataupun panambarasan dati diti nga lumangad montok dit lobih po ogumu ka. Ilo na pot ayat apalan dati nga okito dati hitid is 1 Korintus ayat pasal di kumohopod hitid ayat di kumohonom na aman ko basaw da hiti miampai dit rotian dati semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, boros kahit ito pinay nga, taysanan na pa diti, nakawonsay supaya kajadid isa suntu kumadati, supaya dat papahondom dati kasari, amu yati no kadaw, it menginginkan ataupun papawonsay dit hal-hal diterat miradit pinawasay datilo katit hitit pinayna. Iti napot pinsingalanan dati sabat dabay na diti asanangan ko dot papacarita alat ringkasan daw dot taniba mengenai ditit lumangad montok dit lebih paagumu sebagai dot it bayangan ataupun pembayang dati dot sabat dabay na nunu it ailanan dati dot sabat bena. Nah, mantad na pala dila tajuk kita dati nga
mana pa dati intangay mantadit pagigintang dit amu sonong nga yadit makimamaha lumangad mentok dit lobby pa agumo ka yadit makimamaha na pa ita yadit amu insan asukupan na naraitan na gid isalam pinsingalanan dati dabay na pambayang daw inapot bangsa Israel mantadi luminabus mantadi tana Mesir dagulo kumad hilad tana dit pinabatos kumad datilo nga sukup tatamong di kinarahingan inapa kumaysa da conto daw nga inapot luminabos sa tilo inapa pamanahan ataupun itawayaan datilo ditong Pinay nga ikamoyon dat padang gurun masalah na pamatita gayo hila dimwaig nga kuri kang kumanta di pimpinan di kinahingan am kainom kasari na petila amo insanta kainom agumo na pahit it kantob atau kahit nunuhit awayaan datilo di nga gisami didat nakapuriman nilad kasaraw da siya kaan da daging na taupun inangay dito sa tilo dit humali hali kadahite nga natang Pinay may dati patilambusa ti pinsingalanan dati lebih karalam jadi man ko di nuay peluang iti penal dati demeros-boros to saraw ko nakasadya na tilo diti iti napot paguhatan ko kumaysa diti nga man ko pataka ko madel da sawal Ampon si Kalda. ya tinapot yuhot diti elda nga isalam dot pinsingalanan dati tadaw minggu ti kay may da paintalango nuno ipinaboros di Polus karait dot boros piagalan tapay ka suntok pangay dahil da Okay, ponsi ko Ilda. Pagulo pa kapya nga mamarasakod asan ng sabat dakusaban diti. Iti na palajaran dati dat bayna dat kita ko nga iso palajaran dit monho ko pe dati dat mimparu da kita ko. Jadi isuang na padat it nakamay no diti no nga haray mati pira-pirahat naray tanda hitid di. Tumanod do patit 1 Korintus pasal 10 ayat 1 magisom dah pada miso nga iso na po nga dat hiti nga kada ayati pemusaraw ataupun iduo na dati it kohangan isuang daginawo dit angarate. Komen na pa nga inapit angarate nga inait dong pamagunan nga iribo. Jadi seterusnya nabors na gidahiti dat kada toko siliw dat penyambah de berhalah ka tu inapitan takan dit tiri matilla nga haray nakajadi di antakan dilala tu diat sanggira na pay bangsa-bangsa diri dat minirikaw nunu minandaw burwa minakan mininum ndam ingkakatelo di it som pangkis song giak gelo dentakan dilo. Jadi seterusnya dia kada teko pomonsoi dit karait dat pencabulan kada hite. Jadi tentakan dilo matilla nga dia sangadaw no tiwas it duon hapodam talun 2003. Ditentakan di lolo. Jadi seterusnya dia kada toko pagumbal di kinarhingan. Kada hiti. Nga tentakan na padilo nunuhan nakajadi dia yolo na po nga dia agumu inapatay karena dat nahikutukay di tulanut kadat hiti atok kararasi na kapyo. Jadi kalimpupuson na po dat hiti nga kada tako bor sungut-sungut ka ataupun
tam nugya kapiah kamenti bersungut-sungut ti mau guhangkan tadaka memprotiskan tadaka paing kukurahila nga inapat antakandat nakajadi iti dat itantakan dila nga diat paing kukurati diat yulo na po nga minan binasa dit malaikat maut kada hiti jadi ilo na balot sebagai dat itsuntuan di bulid man ponse dila dat asara ko ilda ponse kau hila-hila na. Konsikaw elda sawal mantadit nunuhit pinentalang ataupun it panambarasan di minandaw pabarasa dingino deh piro-piro hot suntu takoy ko piagalan dit amu data ko milawan sayon na mungkin it mila dati duwan sayon nga kagumuan na paditino nga suntu dit amu mila puwan sayon kay amu boleh dat bersungut-sungut handaman gunung pet bersungut-sungut ya amu boleh bersungut-sungut tamnu gayla dit perotion kapiah nga sama-sama ya tidak mengingralam kapiah tit sekolah sabat dati tu aramai matitit sekolah sabat dati tibena tu lumangad mentok dit lobby pod ogumu jadi amu usukupan kamu tite nah patilambusan dati tit pisingilanan dati sanangan ako muhat dito pinay lasya bena tinapati hati tang pinay nga paing ka may da pentalango it karait ritual kapakitanan takoy ko persembahan papawonsoy po nang kuyati dilo dot tinana may da tang pinay Ponsikaw, diti mamuruan, diti sekolah sabat, sanang kaswabon, gumadati ngai. Halumis ko pilot paguhatan daw lo. So, maput ako dit sarita, diti penal dit toko dihay. Inapod sarita daw dihay nga, mga naik juga dit sejarah do Israel. Dihinonggo, may napay iloyaw kumadati, bahwa it no it milo dati po sayon koy to sangira toko na podot ko so it pagaduhan na kinarahingan nga rati na po nga yati na po nga it pensala dat idapan na kinarahingan la ilan dati dat sangira na po da kasala nando nga ina po paburuan di tanga tulon-tulon di nga cara na po dilo dot nunoy makiampun nando dosa nga melalui dot anak domba dot binatang jadi perikoton dilo nando dahilo imam nando mengendali dahilo bait suci lah iri natit pentalangon ko dati debena dot pengkukuro kapiahit nunoy acara-acara korban dat pendalanon dit imam dahil bait suci iri na pot domba di sangira na po sumbalik nga ina po paling berfungsi kadot malayo dahiri di nga iraha daw ka to iri no hit hait nyunoy gunaon di imam dot nono kade mikot na pati cerita nga aki karate la makukuro la komendala bacuci tu haro tanduk-tanduk aki karate makukuro so paghilon dahiri tanduk-tanduk bacuci so apait man patuntugo hiri siriba ka katit hiti pelajaran dati la da pinapaylo dati jadi iri nando hit aralan di imam dot nunoy papatudok bahwa do inapoy dosa ditulong din nakasala di nga punan ka narita nagihiti pelajaran dati dot ilo na po sayon di nga imam dit masa di perjanjian lama nga iso o simbol dot nunoy papatudok di kebenaran do Israelom di perjanjian baru ka nasarita nahiti pelajaran dati lah dati odi
Tu hilo na po narita na po hilo 1 Yohanes ayat 29 nga kana po di Yohanes ang ira nakokito di Jesus do me ruba daw nga ilo no lot no kalo ilo no tanak domba do kinarahingan di mo ngidu do dusa do tulun hiti pemugunan kadi Yohanes. Jadi irino hit milo kudot po nunoy po waraon dati di lokarait dot ritual nga ilo na po paguhatan dit papawonsoy po ng kuyati dot yati dilo ka nga jawaban ko na po nga untuk na po lot manumbali do dombayam amu toko na papawonsoy la dabay no iyo tu na nakuray na jelas no dat nakailayati ngay dit cerita di Yesus di bahwa Yesus na poti nasalib yaw dihilag kayo salib inaporaha di Yesus di nga idi nakaliyong nga inunoy minangampun do dosa datoy sanan datulun ka. Jadi ilo na po hay nunulo pinawansoy dito nga imam-imam dita po minsumbali dat domba kapioy binatang kapioy da untuk menghapus dosa nga amu toko na po sayo na beno yola cuma apa nunuit po sayo dati beno nga sangira toko na po dot kasala nga it nunuy pengakuan dati ataupun pertobatan dati no. Oke, iriri na si simbar ko. Ya, konsiko tong Pinay pawan Malaysia isalom dot si simbar daw dit da ang lumis ngayon po si simbar da lalo. Ot amo na to subay de ka. Tu nakos nasukup no tamod i Yesus dot nakajadi dot anak domba it nasalib hilad kayo salib napatay buat toy sanan dati tulun-tulun di dosa dati nanak. Nah, tampinay pati lambusan dati ditit pisingilanan dati man ko di kan bago pagulahi ti di Elda Sawalte. Ya. Tinapatihot dati Ben Elda nga pengkuro gadiag kasarahan takoy korotian itorotian no dit karait kumoyon minangan salamato atau potomposio mantad diraha di Yesus. Maida. Okay, Pansakalda. Tumanod na pa ditit isuang diti pelajaran dati kita hitid isalam da Ibrani pasal 4 ayat 3 gisom dah pada miso. Nga wokon na penaraitan hiti nga pengka. Tadaw dinorongono toko iboros da Tuhan. Jadi nu ponsen toko kada pokodho suang ginawo nuha. Da pokodho suang ginawo nuha. Jadi haron na po apa nariman tadit boros da kinarahingan pengkuradi ponsen tanudon dati tainsanan it hukum da kinarahingan kala. Jadi inapait naraitan tangkuri dat pasal dah hititinga i pasal dit kaundarangan dahila da kita ko. Jadi diat perlu toko dat munderang dit tadaw ko turu tu ikinarhingan kadaw isalam dat pinamansayan daw dat hitihib pamugunan nga diat minunderang siya kadaw dit tentakan dit tadaw ko turu binar katandaw minandaw po suci itadaw dat hiride. Jadi sanggira na po dat yala ipinonsay di kinringan ila na bala dati da kaporluan na kadaw. Amen. Konsikaw. Ya. Konsikaw di Elda Sawal dit mantadit sisimbar daw
Dito ringkas kumadati nga sorokod lebih ke orotian dati Jadi timpo na patapinay, timpo na patinunang patilambusan dati kang bago. Paanggulian ko na kang bago dito pinay lasyate. To naretan nila penal dati dinginod karait dat popokadaw da ginaw. Tiwat ko na padabay na nga nakuro merit to pinaboros ko pwede ginarahingan na kumandati montok dat amo dayati popokadaw da ginaw. Ay dah. Tampinay lasya. Okay, kan sikaw di paguhatan. Antangan toko na po hiti Mazmur 95 ayat 8 nagisam 11 nga iso boros do kinarahingan pinawaya kumadi Daud. Pino pasunod kumadati dat itpeng kukuro ikawaya-waya di sejarah bangsa Israel no. Dihinanggo naretan di tengah penal-penal lot mamuruan dati di kino dat nunoy pengkukuro kinawaya di tengah bangsa Israel di gisam dot nunoy inapabatos di kinarahingan kumadelo darumikot di hiso o tampat nga iradit amuk norikot. Nga ali pamiyadi nga generasi baru dit bangsa Israel nga pinapatilambus di. Damiampay dat pimpinan do kinarahingan la. Elan dati dot nakorikot ilo did hilo nga naretan pati pelajaran dati mulong piam nakorikot ilo dahiri ka hirid tanak dit pinatuduk dot kinarahingan nga amo imadi yelo kosuang dit pemagunan dit haro ako simbayanan dat kosimbayanan da pengyon da miampa Yesus kanti pelajaran dati. Jadi nono magyadi sabab. Nono sabab di dat amo elo kayon dit pemagunan dit nakabatos dit alumis. Naretan ti pelajaran dati dat sabab na po ka ditithiti Mazmur 8 ayat Mazmur 95 ayat 8 11 tinga sabab na po nga inapoit bangsa Israel di nga nuni ang surilog katihitid ayat dat Alkitab no. Sangkyal na kapyo kayo. Surilog yelo amo yelo mamadul da kinarahingan ka. Iri sabab yelo di dat nakuro to amo kayon dit iso pemagunaan di alumis da pinabatas na kinarahingan. Jadi nunoy bagi dati da bayna iti napot da pahaman ditit paguhatan dat nakuro numan paboroso kumadati montok do amo papakadaw ginawa. Ngasanggira toko na po dat koilo ataupun karangaw ditit hait boros da kinarahingan dat nunoy perlu toko da sumandi da kumadaw nga kada toko na pakadoho ginaw dati. Penting kasanangan na po da kinarahingan ti sanggira toko dat karangaw da lalahaw daw nga gumuli toko da kumadaw. Amen. Iri pakianuan da kinarahingan diti. Gumuli toko da idaw sumimban tok simbanan toko ginaw dati dit akadaw dat tumanu daw berarti ti. Iri perlu da simbanan dati. Ginaw dati di akadaw dat tumanu daw. Iri hitimani manon di kinarahingan tu. Kasanangan na pa di kinarahingan nga gumu da tumanu daw. Kalatajuk da pelajaran dati kay. Okay, hihirion ko natit sisimbar ko dat ksabon na bena. Men mantadit sisimbalit ang pinay lasya. Saan kung pananaruan pa daw aramayan kung dati mo kinangaw ka daw. Na, kana palat
kana padingin nga kada to kag sangkiwal sangkira nam pengka kan pagkinarangan tanuda to kanam lapiat ayat tapalanda te ben nga supaya ada kohondomiate kagya lo kay supaya kohondomiate nah tampinay may dati talumbusa kan bago ti singalan dan dati ti ringkasan no gulian ko na kan bago hundi di Elda Sawalte natin na pamatiti hote ben no Elda nga aralom kang kuda nga aramay to tihot na pa daw nga nuno di rati di lot kumayan dat aiso na tulun da Yahudi takay ka tulun Yunani lade tinana at tukam asusa matilad kita ko nga diat sabab dami balajar to kanti pelajaran sekolah sa Batam balay ta kana pala ya minsingilo jadi naritandi hat Yahudi ham Yunani dat antakan dila nga yelo nabagahi tulun dit it pengkurala it tulun de kinarengan kan tadi lain dilad deh nga diat iri sebelum dat nakarikat Yesus dahitihid pemagunan nga sanggira napadi dat nakarikat Yesus dito mungkin kantad Yesus tindan dan dilat tulun di Yunani ham Yahudi ditantakan di lain lah kadaw bo jadi nunudihot na berlaku di sanggira dat nakhina Yesus kita toko isuang da Galatia pasal 3 ayat 26 menggisom dadun padam siam boros na padhiti nga yati na po nga nasangano toko di Yesus kadi yati na po nga sinakagon di Abraham yati na po nga kahompit menerima kanu toko kadaw di batas dat kinarahingan ka jadi kamen pa nga ila napat Yahudi ham Yunani dila nga diat it antakan dit amo pa nakarikat Yesus dahiti panggunan tantakan sanggiraan pa nakarikat Yesus di sa na pa di it tarima toko to diat kanu toko ditit batas da kinarahingan kadaw ponsi ka Ilda ya kumayan na pa nga Aisa na di Yahudi, aisa na di Yunani. Ya. Kemudian na pa nga tanganak nga na pagkinarahingan. ya Ya, puji Tuhan. Tampinay, mupus-pupus taka nanti di. Sebelum padat pupusan kapiatit ababayan dati sabat tabay na man ko pa pakyano hadi tapinay lasya damanahak dati kautusan taniba mengenai detit panambarasan dati dot sabat dot baina. Oke, pansikaw diti mamuruan dati detit pelajaran baina. Gumuli ako dahitid ayat apalan dati. Dit elan dati do iti na po ayat apalan diti nga iso at buara di Paulus ako madati supaya dot yati na po nga toko kasugot dit nuno inakawansoy dit bangsa-bangsa Israel lah. Jadi apurimanan ko dat iho na po sa amo ako mangano dat suntuk suala ngano ko dat iho na po tinga nanuti kadang-kadang oleh karena dalam ataupun kadang titulun da bena da tensa nanda berdosa kagadi kay. Jadi kadang-kadang dat iho sendiri ditinga kapuriman ako dat apabila dat kalami di masa-masa sukar nga sukar dat rumikot ako makinarhingan tau rumikot kumadi Yesus lebih kepada dit tulun-tulun da sekitar taupun isuang pagkeluarga nga isa tanganak papuara dia orwol ti dia ka ira diri contoh lah atau pati materi jadi irihit
selalu berlaku dalam kehidupanku. Nah, mungkin sebahagian tulun nga, mungkin hari tiada kedau lah. Jadi apabila ada berlaku jadi nga iradit toko magandas di Yesus. Toko magandas sa kinarahingan iyo dihit kawan saya dati nga sanggira toko na padat kahandam dilot nasihat ataupun buara di Paulus nga irinoit perlu simbanan dati apurimanan dati magandas lebih magandas itulun ko kinarahingan. Jadi bayna sanangan ako magangat ka kumadati kano rikot tako na kumadi Yesus sebab na po nga iyaw no imiloh mengubah ataupun milo membantu dati menelasai di masalah dati. Esok not suwa ina patulun pawaran dati di nga. Ako ni kay dia boleh membantu 100%. Mungkin ada juga lah nasihat-nasihat dia bagi nga. Mungkin kalau Yesus, kalau kita betul-betul beriman, kita dapat inunuh penyembuhan. Ya, sebab amin. Pengorbanan pada udah hilo kayo salib nga lebih bermakna buat dati buat tain sanan tulun kan kayati nga buat tain sanan tulun lah. Jadi perlu tako kapya da rumikot da kumadaw. Amen. Iri no. Amen. Kung sikaw dit tapinaylasya, kung sikaw nagidit eldasawal, it minyampay takay ka nakasiwat dat miyampay dati sabat tabay no isalam dat panambarasan ababayaan dat boros dat dusun diti sanangan ako daw dat papandam dati kada to kana katamaha sukup na Yesus din napatay hilag ka salib da buat dati tayong sanan. Jadi untuk mga limpupos ditit ababayan dati sabat diti man ko di pakyano hadit eldasawal dat sumambayang buat dati tayong sanan. Tuko tako sambayang ati. Kinurahingan na sunduh pengen isalam kerjaan da sorga. Insan pakai bagu mohon sikaw hai Tuhan isalam dan pelajaran hai ditinu iri. Biar na iri sumiliw dat makanan rohani dai poin tikid-tikid Tuhan. Gisam dat akwate hai id salam dat pensan dia tu iya no ikinurahingan di pempasi. Untuk di tampinay di minakinangaw di pelajaran diti biar no isuang dat pelajaran diti kadapat ihay bersama-sama dat popo aplikasi isalam dat kapasian dahay milo dahanan no dat pabahagian dit suaid tulun. Ponsko dia Tuhan narongono doa diti tina pinakayan udahay isuang ngaran di anak no Jesus masih dahay. Amen.